Mayam Krumzari, Dom Nengbris Impact News ni, I Joyshree Usham Impact News ki Manung Huna the Taram Nokchari. India ga Myanmar ga leriba border magi asang was 1,643 kilometer ni aduga center na hanjan na reiterate tawga leibasi hojiki border asi masi fully loisilagani fencing tawraga illegal immigration gi issue insurgency gi issue adagi cross border narcotics trafficking masigi issue me amasi loisina bai namakta border fencing tawgani habasi Union Home Minister Amit Shah na phongdoki ba matung center na adum itatatna masigi assurance adum pidun lakpani aduga hojik hariba 1,643 kilometer asi India ga Myanmar ga leba kilometer sigi border asi around 30 kilometer di loisale habagi adugumba pausle aduga maru oina fencing asi loisin bangam da basi karigino harga issue khara controversy khara lei high bagi adugumba yamna issue ji leiribani aduna handa ikoi da Ministry of External Affairs ki spokesperson Randhir Jaiswal na confirm tawasi hoji demarcation tawbangam da na leiriba hoji section khara asi masi gi matang da India ga Myanmar ga wari sanari haibani adubu wari sanari hai mana confirm over report ti hai de karamba kari exchange tawdoino haibagi confirmation di pirpo leiti adubu the diplomat haina US based over magazine na phongdokpagi matung inadi proposal ama exchange tawnabagi proposal ama yawbagi mamitaba adugumba wafam phongdokpule especially Manipur gi Chandel district ki manung channa leiba lam masigi 1.4 square mile asi Myanmar da maina exchange tawa Myanmar gi Kabo Valley ge exchange tawna bagi adukumba proposal lei habigi wafam pukhalakli habadi border pillar 65 amadi 68 manungi stretch 2.8 kilometer gi stretch asirisa che nabalai badagi hojik fa demarcate tawbangam dadana leibani aduna masiloisna bai damakta lamsi exchange tawthok tawshin tawbugi adu mai proposal lei haibani adu boziki Ministry of External Affairs ki maike degi di masi 100% confirmation di pirapo leitri adu bu hariba magazines reiza phongdok labani na sigum masi town lei haibasi gi speculations di yamthina wangle aduna karigumba masi kano tawbata gadi Manipur gi akhoi gi Kabo Valley Manipur gi lam oiramba masi Pithoki bani habegi controversy pendaba mayam machawna leiringai marak reizam ka Manipur gi Chandel de gem lam amuka machet mod mai pithoki bataraga di karam tawba Manipur gi miyam masi kamani kani aduga masira natana hojik border gi issue pillar gi issue ji kwatha molcham aduga kamjong choro khunau sidazu sigi controversy mayam leiribani habadi historically ethnically chamanaba mi adum kano nakana leibni na aduna yamna sensitive oiba issue amadi ori ngasi akhoi na puzarli ba topic asi Myanmar-India land swap, will Manipur lose land? Aduga akhoi gi panel members na Oza Dr. Dhanabir Laishram, social scientist, Oza Butaram Nokchari. Ani suba panel member Oza Hareshwor Goswami, vice president MPCC, Oza Butaram Nokchari, and last but not least Oza Khuraijam Athouba, working president IPSA, Oza Butaram Nokchari. Nasi discussion hongdokcha basi ahan bada Oza Dr. Dhanabir Laishram de lakchage Oza hojiki akhoi Kabo Valley gi yamna nuaita ba dugum issue ma sentimentally ama dugum amadi leiri aduga hojik sumaina demarcation propose exchange of land Manipur gi Chandel district ki lampithok payai haina ga sumaina lakli base masi kamani bi biya ba ge Joyshree boundary gi matang khanar padati ko yamna ju maru oiba mane maram dikena da any magi lamana magi definite territory ma leite yadeba edi akangna magi map ama leite yadeba map tu leite ba kangbusina map ka sagarna dana tawduna amane ko aduga magi akangna ba definite territory leite di state ni na chagal lamamne na recognition pina deba aduna boundaries is very important ko ada boundary gi matang da di Manipur context di akoina boundaries makhanyam le historical boundary na कोई अकन्ना थौनिंग थौना पालेंगे दा लोकसल लंबल मैम दुगी है याम पाक को मधु अस हेनरी युल की 1500 की मे को दी गुरु मणिपुर से औरे न अदुना हिस्टोरिकल बाउंड्री सिदी अकन मागी लोब यादे निंथौ दि सोनबा कांदना पिसंग नेबा अकन बले कांदना आमु योंगनेबा अदुना हिस्टोरिकल बाउंड्री सिदी लौना दे अदुई मथंगदा अखोई नेचुरल बाउंड्री ना चिंग अदगी पात तुरियल लेबदुगी वांगदा मोगी
somda khoi gi gaina leibasi sometimes sisu yamna maru oiba poroi boundary demarcation toropada ko aduga aroi bagi khwaidi maru oise political map oina leiba akhoi gi demarcation jineba sidi Manipur context adi international boundary gi status ni haibadi Manipur ngam kaisi atai Nagaland ade Mizoram arun asele rivers maina akhoi gi karani India naga state amde khaidok piraga sinoi lamoiro gaina pibedu nateba khoi sina pura akhoi gi international boundary status habi maramdi 1833 da hapet hankataba yaroi ko Anglo Manipuri Treaty of 1833 na sida jiri treaty su khangnaba sida akhoi gi somda maning lomda west na akhoi gam khaisi krai de no gain takpa ko ade 1834 je mayamna Kawo Valley pithok pai je masi je Pemberton gi line da 1834 da Kawo Valley pi je Burma da sika Pemberton ne ba siko ade gi di mathang da akhoi gi Pemberton ga Johnstone ga pullaga moini gi line Pemberton Johnstone line na 1881 slay hai by 1881 sida di ngasai gi khoi gi boundary commission gi head ne Johnstone je mana boundary jamu redraw torp ne ba khoi chachat se Manipur da yaw e adagi di chasa jaw matung da mari subajina Pemberton ne Johnstone ne aduga Maxwell ne moigi line na Pemberton Johnstone Maxwell line hai je 1896 ne ba masida di ngasai 1881 gi line do modify to buni ado sigi post never rengunda 1960 ga 7 da rectify to rise adu dagi ne ba khoi gi April gi tang manga 1975 ta border pila 99 thamba yabagi moong da thamnaraga langna grise sida hoji laiba poti sigi ji leiba kanda ko magi current issue se akoina dispute oriba border pila location je maroina border pillar 64 to 68 ko mapan ni aduga 75 to 80 81 to 95 masi mayamna border da leiriba khoigi settlement dakar ba potu neba aduna once boundary gi khoigi treaty ji leiba lam jingji permanent ni ko adubu sumaina amaga yanada ba leiba sidi malem gi prithvi lam loina ba yanadre ni da khoigi su adugi part amani khoina khoigi border line da leiramni na ko ada India gi hoji bawdadi apunba khoigi Joyshree habi gi 1683 notice ki siga taina baje 43 gi manung jane 1472 di demarcation ji loiramne ba ada kilometer 171 walise warosin propungam disi maroina Arunachal Pradesh ka akhoi Kawo Valley gi saruk siga ne ba ada masida hojik se ngasai takpi gi badumaina ko akhoi gi Randri Jaswal ma kano external affairs ki magi spokesperson jina hojik ki diplomat pi sida asi kayamuk senga keda mamase akhoi gi seng na moi dum haire moina haibadi tha ahum ne ba tha ahum gi manung da lotion ne habani tha ahum du May 26 ta thok ne ba adu di handa ki August 26 August 5 lotion mai mong ne ba ko adu manung da yamna hena akhoi gi progress le mazu ai chalam mazu ai ko adu sida khoi na hoji yeng ka doi sidi tawbagi di India na tawri je maroina counter insurgency measures lokhat pane aduga ngasai habi ge ba khoigi illegal immigrants ka sida ai di kya interest lem dong man de toxin ba mali ba kaino da so long as sam sang ba sida asana phulsna boda ngal pa sida ko ngasi bo da mi to pha da na khotna tawbagi potu tormadi ngasi akoina demographic imbalance ki adegi illegal immigrants mayam pai leibagi posi ju kya lere moi banatra aduna ayam bazu insurgency ki counter insurgency ki jumale ada sambal ji pareng jana kharak pada problem oi jaga yaw to ineba samna sagi molcham sector gi 64 to 68 sini ko yam kanno ji thamnari ja ade more sector da 75 to 79 adegi choro khuno da 88 to 95 si marak ta neba aduna masi moina thawaina masi gi waji khanna ramgani haise handak minong lai lakhibado aduda masi matang jida molcham sector ji phajana masi semdok sin tobgi border pillar jung bai waji yam phajana khanna gi hayaba ko duga Myanmar ga yam tina diplomatic oi badung matais thamdaba yadaba ai sawan bazu yadaba khanna bazu yadaba kana se India ge unasu
lamje kya moy section gande Arunachal Pradesh da China na loksa lei saruk singji ka sumoy na chungde aduna ne khoi na pakhali je akhoi gi ju Myanmar ji son gra ponina Myanmar da China waradi he na loksa laga nga ga dum sibai ga le ga khoi gi lamni ga laktho adok jan da China gu ma sena lam gu ma jam na section keno da lam mai ji de khwai de gi number 1 resource tin da le pak tu gi India na ma si khara section gande aduna hojik su khoi gi case da magi owner ka du ji Chandel ga kawo beli saru sangai ga region ga ani ji owner ba hai ji jo kana na oijaba du yeng tai na tra Bangladesh ki do 2015 da India ma kai da gi 111 enclaves si moi da pi ba aduga 51 na Bangladesh ta gi loba 51 ga 111 ga yam thi khenai da na ko aduna smai tok da na moi ju sai nimfu gi mathakta watho oiraba Indo Bangladesh border gi dispute ju loshin gi adugi model du ne handa India na khoi hida tawba dai khanari se masi parliament da su chai manga taragi mamang da su puthokra ga wafam ji leigreba ne ba aduna hojik se aina sum khanjaba da thabak si manung da yamna sangjelam gani khali tawba gi de sigi border gi matang sidi mana Delhi gi ayamba magi list da julai ba mai power da leba potni na akhoi na yeng ka doji akhoi gi tongjana ba tawgadra na chaga mang na ba tawgadra adu Myanmar gi them na ba na ba da problem la khiba hana su khoi kaw village ji pai ha ba ni kaw village kari gi pi no na hangade mayam na haina ji sumam ni khali guru di khare na khangam ni khale akhoi gi somda ji mayam ne harauri ba Andaman Nicobar saruk to adu ga ona bagi ni ga haise exchange ada Manipur myam saudana baina ada chinga bisandana ada gi jahaz ga si impal ga thonjandana tawise akhoi no dipa da harawa ada akhoi mi jing jina khanga ne na khallaga pirai ngak pagi mong ne ba Indian tawjari ji ko oza ado lamje Manipur gi khoi gi state ki lam oiba taraga su masi center gi list oibra natraga state ki list ra or concurrent list ra because international border ne boundary din na ko sidi Delhi gi ayamba magi purview de lega doine magi list ko ado state na comment pi ba ngang na sangna ba du di du mathau tai kaino da magi akhoi lam ji di khara di tonga le dana ado pa bo ni ngasi khoina tarai lori ba posi ngak sena ba hona ba da nakan da thangsang yeptana masada gi tarak pai kheng na ye khiba boundary ne sidi akhoi miyam di khangbani na amna emotional ba yam sentimental ba pot amane ba aduna Delhi na su yam phajana paibam thoye pairak traga de si ju wathok adum chauna leine na dumai thamjage thank you oza mathangi wahanga se hang oza Hareshwor Goswami lakchage oza hoji Kabo Valley gi issue he pukhalak matamda politically linked tawdoise Jawaharlal Nehru hekta link tawba adu masida Congress na combine respond tawdoino aduga hoji ki current situation da territorial exchange ki proposal amma lei kaina habje masi lengang na phungdorok na ti hoji da diplomat hariba magazine da phungdorok pa da gid maina khangak pani aduna sikumba center gi khongthang lei haba targa di hena transparency oraga public domain da thambaji mathau dai khanbibra parliament da discussion tawbaji mathau dai khanbibra aduga hojiki Kabo Valley gi issue matang mai compensation lep khiba matang si mayam ji yengnar ko matamda hojiki anoba arrangements there is the Manipur gi lam amuka sok pataraga di masi kamaina counter tawa ozai motham ahana makta koi Kabo Valley matang ti handalan di koi haidi kya hainare masa taseng na masi pithoki 1834 gi agreement regarding Kabo Valley okay same year the agreement regarding compensation of Kabo Valley Kabo Valley se 9 January akoi iningtho gambisina leitaba numit da Kabo Valley se pithok pi gre bako numit ko incident soram bayai asum da pi ba som da su leitre adui matung tha ani hum chondaraga adui gi British na nungai tabagi ra kai no kai no ma khoina ran ba tawren khan bagi ra compensation gi question je ung lai taseng namak masi pitho masi mati aina du oda party da leiba leitabi wa nati yamna sidi fake ni ko adu kayung kan confuse alal lisina khoi gi lari khara da keno khara da Kabo Valley gi matang je khoi gi keno matam da pitho mani gani iba ju khara yauri ba ko Nehru gi matam da aseng masi madi 1834 9 January simadi sidi ai National Archives of India du tsarure original je makhoi matam da maitei mayek ta su English ta su khoi iba leidana adugumba akoi che document ga to so akoi adum
photo number yadi su mobile tawraga namthoga mati am pore copy di moina pire adu de kari gi miyam na adum Pandit Nehru ga adum link tawre ma gi handling later handling da kitang noi tabal pen ki tabal exam adu matang da yam phajaba question ne adu ni hujik lai se compensation pire compensation ji kamai kokrino akhoi gi Pandit Jawaharlal Nehru na 1952 da su 53 da su ai mai diary ga du lei tap cha ma karai chali mi ko ma da tang kya da pung kya da chali kari wari sane gi du haidok tabal mbi ai adu ga su adu gi ga su study tau da bani haibadi live question ji kawo valley si pdc kawo transfer to wa transfer kawo valley ni compensation ka do pi ba ko land acquisition to kan da land du lokchal laga di compensation no in pi adu asidana tari gi damak ta hak ngasai leiriba sahi khuding gi pini harmi no ga ina amuk to loidri no ga haibegi wahang jidi adumak leiri ba masidi yamna season ba akoi gi isa inau singi mafam da ju thamjai ko haibedi compensation har ga di ching da ngaire am da ngaire lam school college adu sabai compensation nai di magi khati poron pi ba ina khoi chawrang di longnai ba adu ga no why kai gi damak ta sahi khuding gi pi ga da bano kai gumba compensation je pi draga na kaidogi amu lamje hangadabani hairi noga haiba khara yauri ba ko complicated oiba khara di madudi ai open noinam thamjagi ge aina si matang lai RTI thare ahum mari Ministry of External Affairs us thare Home Ministry of Home Affairs us thare mokoina halakba paukhum ji sigi che changi leitre na halai angona RTI halakba pot che moigi halai hai di che chang mai leina ba kaida aina hangina kamain tokibno kaidongai tokibno piram magana karam ba het piram mano adu no ada no na for parliament ki discussion yang ngalinge gi kari gi Dr. Kaju haibra akhoi gi tawgi ba MP honorable amagi kari gi su lei gre ko adui matung gi da tarpada aina muk masi nungai manda da nain imana ba asom da lei ba sim kai sim da hangkan da RTI thaya dra in kai dai no isu RTI si matang tara mari manga ni thanai si adu lale ada lale adu thagadam ni adu gi section da thagadam ni to last da handak ta adu su mu ai keno chali magi amuk review tongna ba chali hai jai ba appellate authority da ado haire isi da di hujibokti akhoi gi section Northeast India gi adu gi ada gi section maron ne pal laga sigi che chang di available oi den khume ya ba ko aduna che jang later di kem ta thin ba ya ro adu di adu ne adu gi pot chidi akhoi no whistle blower oi ba wa dani madu di akhoi researchers sing anu wai sai nau sing thijen ba sing gi mahutta makoi na yam ba khara mu carry to bidragati akhoi no whistle blower mo ina sigum ba si lei hai ba du wok tani akhoi na chawrang na puthok chari sidi aduna aina haijari di hujiki si pithom ba sidi British na pithom ba ni hai ba se simadi fajana choidre 1834 da 1834 da okay aduga agreement chu ani tonari ni adu si matang si mai kitang tension jage ko aduga hujik laiba question di ko valley gi da compensation do pirom kan da lep khibuno kamai lep khibuno kaido wi lep khibuno kana ga kari yana lep khibuno haiba simadi kujibo ai shu madu matang da di ai taseng na RTI information satisfactory oi natana atai di leitri hai da simai thamjage aduga ani subada hujik leiriba potchi ekhuna yam sathina nuaite si kari no hai kanda akhoi gi oja Dhanabir Dr. Dhanabir na so haibi re ko akhoi gi hanagi traditional hanagi historical akhoi map se aina mase traditional concept of boundary nu puthok chai ba ko thongchai win chakul gi kari gi sam map kum kari um yengura kanda pak chong le ma potu ai sangduk char roi ko sima choidre the Michael Sam's ki an embassy to the kingdom of Avado 1800 to phone money ai original like to mal lei ba 1800 to phone du mak lei paper du ma aina yangon dagi le ko la di haidare makoina photo state tor mingon de yolam bazan adura aina ai pulak la ri khoi ni leijare ge noi photo state oin thamago wai kanda brahma gi matam du 60000 nai bra sia tai bra kaino torga ai lei adura 1800 to phone la ri si da akoi ningthi turen na akoi gi boundary ni ai ba se mek cheng ni yaure adu nataba ate source mayam du su lei yam lei re ko akoi Manipur gi oiba source du su lei re adu nataba haiba Michael Sam's ki yamna reliable oiba yamna authority oiba adumba kaino amani ma che aiba mani ko in embassy to the kingdom of Abase ningthi turel jina my boundary turel jina moina chenwen na ki je moina che pa cham pa ibra khangde moi gi da dei simat long ni matang da kya khangge dre ko ningthi turel jina haibadi chenwen river jina kenwin na moina ki ni irom ni na haido kamai pronounce chocha na pada chin na haidare ko ado Manipur ne du di choidre ado north moi gi west Brahma ge dom thang sai ta si khaido e hai ba si ningthi turen
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯑꯩ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯀꯣ ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡꯍꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯁ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯅ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯤꯕꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯅꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯔꯣꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯕꯔꯦꯇꯔꯅꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯃꯗꯨꯃ ꯂꯩꯖꯔꯁꯅꯨ current issues ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯩꯖꯔꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯕꯔꯃꯥꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯦ 10 ꯃꯥꯔꯆ 1967ꯗ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯝꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯤ ꯂꯝ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯩ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯀꯜꯂꯦꯕ ꯀꯟꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ 1972ꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ 1967ꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ 72ꯁꯤ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯆꯍꯤ 4-5ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯜꯆꯥꯝꯂꯣꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯄꯤꯂꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯊꯨꯗꯦꯛꯇꯅ ꯍꯨꯝꯗꯦꯛꯇꯅ ꯂꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯔꯣꯝꯗ ꯂꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ 24 ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 1981 ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ कैबिनेट सब कमिटी की टीम में चले मसीदे यावरिसे श्री कृष्ण सिंह मिनिस्टर देन मिनिस्टर नि मेडिकल होलकमंग हॉकिप मिनिस्टर इंडस्ट्रीज अमसुंग पावुंग इरेमुंग तोंपो खो यावना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चले इंक्वायरी तवे तव मतम द मोइनो हुंदु मोइ रिपोर्ट अमा फजना पी मदुदा पीरिबा रिपोर्ट सिदैदा मखोइना लंगथलकपा मखोइना हाना लेरम थुगाय मयाम दो लोइना पल्ली अदुइदा अदाइन तवदना मोलचांगी लमछे अदाइन तवना मखोइना खोइदा चंगजिलगा मखोइगी नि क्लेम तवबनेबा हुजिक लाइव क्वेश्चन ना मोलचांग की जगह से मखोइदा आइगी अंडरस्टैंडिंग ददी मोलचांग की जगह से मखोइना हुजिक हाइबा जगह से मसे मखोइदा पीखरगा आइन इवन म्यांमार सत्कांदा वोक्ता मदु कदाइ वो रिलायबल लोइदुइनोदि खंगेद्रे अखोइ रूट फाइंडर से तौरगा इनि येंगे मसे वो अखोइगी मणिपुर की मैप सिगी मथक चटपा जालागा इनि येंगिंगदना बस तोंग तोंग सुम चटपदो अदुइदा हुजिकी हारिबा जगह से अखोइ मणिपुर की बाउंडरी दा बर्माना सारिबा लंबी से मणिपुर की बाउंडरी मथक लालगा चलेबा मत क्याम एक्यूरेट ओइदुइनो अदुदि मागी केनो अदुदि आई खंगम ngамजद्रे अदुना आइना थमजनिंगिदि मखोइना लोकछलगा मणिपुर की लम मोलचाम की जगह से देदा मखोइगी लंबी साजनदना मते मदि चलेना आइदि अदुआइन तौदना लौजैयबा अदु सुना कंदसु मुक आइजे चोरो खुनौगी चोरोगी जगह दा लेरिबा चोरो हुजि ओननी हाइबा जगह सिसु नुंगाइतदना सुम बाउंडरी से इंटरेस्ट लेदना इसामुक चले अमुक बाउंडरी सुनाकंद चपदा आर्मी नगा लंबी दा नंग बोम दोंग याम फुमनी माइन बोम अदुदा करी करा नंग सिरदी नसा धंद दाइ लौजबगन सोय गेम तहल्लिको तौरसु तौनै चले हुजिकी चोरोगी ओननी हाइबा जगह से चतकांदरी करी ले मगेदा अखोगी बाउंडरी लेरिबा जगह से सिगी वांगमदनेबा मोइना ओननीना लेरिसि पीने लेरिसि अदुदि आइगी मोतदि आइना मतमदुदा सही 13-5 सुग्रेको मतमदुदा आइना थेंगनायपदि स्रब अखोगी नापी नारांग हौबा कयंता अखोगी वेस्टलैंड की टाइप त लेबा याबना जुगा चादबा जगह नेना लौई मतमदुगी कैनोदुदा टिक नोंग हौदना फजबा जगह ओइबा जगह ओइदेबा आइना उरकपदा अदुगी जगह दुगनी मखोइना अदुगी मतेक्तुदनी मखोइना सिननी खोननी गन तोइसे मसि मतंगदा आइना हाइजनिंगबदि हुजिकी चोरोगी सिसु अदुगी मतंग सादुनने मदि डिस्कशन जे क सांगा तो नुआगेदमने चोरोगी मतंग दुदसु हुजिके हारिबा बियोन लेरिबा जगह दो अखोइगी जगह ने तिंगपदा लाइन दा अखोइना अलाइनमेंट यंग कांदा मोलचांग गी दुसु अखोइगी जगह ने आइगी वहंगदी अखोइगी लम मोलचांगा अखोइगी लम चोरोगा कैदो ओना दुइनो सिनिदा अदुनी इंडिया गवर्नमेंट आइना हाइनिंगिसि मखोइना तोंनिंगबा तौरे हुजि आई डिस्कशन गसु क्या चचद्रेको कैनो याम पेलक्तबा कोइना आइना इरैबसि मगी मतमदु लांबा गिरीश कुमार हाइबोर माने सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया मंगोंदे इरकपदि होना भारत की प्रेसिडेंट दे होना प्राइम मिनिस्टर दे होना सी ओनरे सिमाइन तौरे थाइना नखोइगी लेटर द सीसी योबनी स्वाइन तौबनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नत्रगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की नोइन इदो करेस्पोंडेंस समाइन लेने लोइना मा हापगा थारे इजे थादबम त लेत्रे इवन मणिपुर की चीफ मिनिस्टर यावना गवर्नर यावना कईगुमा रेस्पॉन्स अमता फंगदे आरटीआई थारकु वाने कोना सिगी फिल लेरिबा फिवम सिदैदा हुजिकति इरांग अमुक थोए मोइना तौनिंगबा तौरे तो इरांग की थोगा मदुइ मनुंगदर मोइना तौनिंगबा तौबा मयाम अम तौबुदुइ मनुंगदा सिसु मुक यावरकदौरबा खल्लेबा लोइसनबा सिसु मसिदा सिददि हुजि आइगी वाहंगदि आइगी क्वेश्चन दि आइना करिगदमुक्ता वा क्या ngangningidabano
हाइनिंगी दबनो हाइबदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न तौरीबसे आई मसी करीनो हाइब मतमदा अखोइना तौनिंग तौरे नोई कैदोगे हाइबनो हाइबने सिदा अदुम करी एंकर न करी खुंबिदुइनो याम समना अखोइना हुजि मणिपुर तौरीबसिंग अखोइना तौनिंग तौरे नोई कैदोगे हाइबनो सिका चमाने नै दि लौजेयो द मियामना सावरगा मियामना प्रोटेस्ट औरादि मियामना प्रोटेस्ट तो मियामगी प्रोटेस्ट मयाममा मियामगी ताबी हिद्रे अदुम नम अमा प्रोटेस्ट अमा तौरिङैदा प्रमाणिको त्रोंग लौबिदा अंगांग लेटिङैदा असुमनाका नामनीदा मु वांगलीदा मु प्रमाण अमदा मु अमना अमन नंजन अमना अमन नंजन अमना अमन नंजन अखोगी लेबिरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग लेबा के तौबी मयाम जु कोक ngawre कदोमदबु मई जी युम जी मते अंगतंग नाकलमदा चागलादि फबा माइकई खुदिंग थुंग चाखलक पचिंगदि असोमदों चेनी सोमदों चेनी सि मखोइना सानरे हुजि हुजि लेरिबा फिबम सिदैदा अखोई कैनोसिल बैंक सिंचे नत्रग एटीएम सिंगे अखोई थिंगरे लौरसी लंबी चानो सिम लात्रे लौरसी प्रमाणिको अखोइना तौदुसि करिनो लंबी सिम यात्रे लौरसे चान थंगनब पुबसे एटीएम सिम थिंगनगरे लौरसे प्रमाण मोबाइल टावर सिग लेखरे लौरसी कइनो अखोइन तौदुसि अहुम जिदी मखोइना हुजि हुजि ngamba पोनेबा मरम अम नत्रगा अमा सिदैदा अखोइगी लीडर सिंगना लेबा गाइबे सिंगना मसी मतंगना करी मखोइना खनगेबा नुमित मंगानी दन पेट्रोल पंप लोले अदु बन तौरे हाइब तौदुरे हाइ मतमदा थोंग लोले नोंगालगा सुमना तन्ना खबर दना नुमित 30 गी 35 गी स्टॉक लेरि हाइ कनी पेट्रोल पंप दना पेट्रोल नील गेट लोले लेरमनी यस परमा तौरी सिबोबा ओना तैना बमयाम मतो सिदैदा अखोइना तौदुइसि करिनो हाइबे वानिदा अदुदा आइना नाकन जि खितंग हाइदोख्रब खंगदे आइना थमजनिंगिदि ngasai gi leriba 1972 se masleida huji kisi chatlaga tim ji report se phajana pirabane ba ai matem tang hairaga tension jage ko mathang da choro gi matang chida da haigrabane ba masleida kai tawge the government of manipur letter dated 24 january 1985 ta si rai khan shiver na joint secretary home na Miss Nehru Nanda Deputy Secretary North East Ministry of Home Affairs ta eva letter da akhoi lam kaidobugi brahma da onaga dui noise irabane ba akhoi lamga kaidobugi lam exchange tongdui noise man I corresponds with the ground position da akhoi hujik leiba akhoi moina moigi lam akhoi na moirom di henjale haido ground position da di on pillar line da di end the question of adjustment of the area with Burma does not at all arise an irabane haiji ngasi ngarang di even at 1985 taine oja sigumba yamna chayena bainja gi strong stand leramba tar gi jo hoji current situation re yengba matamda Myanmar jo sawan ba yada ba aduga akhoi gi egis policy je success ogi hardi Myanmar ga very good tai leina bagi pandam da wari sana boy bazala mayam pass ki fact mayam do kitang na thairaga yana basat pagi mongda lak bazala oja si matang ki dai ina haijaning ise kawo beli matang da su ithokoi matang su aduni ba kem na te ba haibadi maithiraba brahma haiba lebak che british na khali se masina makhoi gi maithibagi nungai taba humiliate to bagi nungai taba do kara kok na ba mosquito infested ke hai kawo beli se tin kang na thanba kanada ba khoi gi lamlem gumba adu mai mong da hai ko khoi da di nate sana ne khoi gi di adu gumba lam do pithok ki da kai kai ge makhoi gi sentiment chok ta na ba na hai ba hojik chu khoi gi ngasai le rami si 1978 manipur gi khoi gi record ta statistical yearbook da le handbook ta le se 22357 ne ba ngaranga handagi wani ko aduga mu kai doge da 2018 da di 22327 da handara kreba na dai 57 da le ma pote 27 da mu handara kreba adu government of manipur na mu department mai leina buduna kam sathiri ge su moina hana gi da phongdo kraba 22356 to moina latest phonga pa habi da engon le 18 gin go 2018 gi sida di mu samana ba sahi du gi makoina already phongdo ka ba 22356 se kari hairake ka na moina 22327 na mu ondo phongdo phongma me ba aina thamjaning gi di sigi matang gi da amana bo hair pu oigera amana bo hair pu makoi gi pien na bu oigera makoi gi pien na wi ta pitho ga di amok ju pitho ka pitho adu di akhoi na kari maram nei di ge akhoi na iriba lauriba khongiba tori mayam sigi justification amata leitre moina pinga pine ainga ta haijagi juni koi tongni noi ke doge hai no dur la sida akhoi ke doge de ge di akhoi mayam khanabada hena mathok ta ne na khanjai ai ahan bai round di tension jage Thank you so much Oza mathangi wanga si ha Oza Khuraijam Athouba lak jage Oza
MEA Ministry of External Affairs na haibasi wari di sanari haibani India ga Myanmar gi sigi kano unresolved kano demarcation tawda bodo masi demarcation tawna baydam ta wari sanari haibani but directly confirmation di tawde territorial elections ki confirmation di laite adu the diplomat ki report ki matung ina di laire proposal laire haibani ado ozade khangjaning baje any border settlement involving akhoi gi lam Manipur je masi lakmatam da state sigi stakeholder mayam ba tanafam thokpra aduga masi public domain na thamam thokpra habisi ozade khamjai ngarangi khoigi keno da Joyshree India Today mali aduda confirm tawrabani Ministry of External Affairs ki moigi joint secretary no additional secretary have male additional secretary na confirm tawraba confirm tawre man India Today da ngasi report yawbani okay moi already adugi matang da discuss tawduna high proposal se discuss tawba horen tawraga leire aduna decision has already been made ada luri di sigi pot sigi magi basis haigadra sigi decision si lawron na bagi magi basis se India gi lamang ba tongba Manipur gi miyam gi territory gi matang da leiriba sentiment si mang ba tongba adom dam da yengidre mokoi gi ngai gi India Myanmar relationship sida makha na keno tawdana ba disturb tawna dana ba somda gi pirei ba proposal sing do aduda dum fulfill tawdoki ba hai tare akoi lebak si tangkhai ma tawthopiro aduga Myanmar da leiba khoni myam sin noi chahi chama chingo na India da offer la di akoi lamje ja pidok ne ba India go me pidok ne akoi lamje palen phoba se hojik India gi moi gi home ministry normal international boundary dagi kya kilometers kya 40 kilometers si akoi gi kano oigadabni akoi gi no kari zone oigadabni hadana moina declaration pi ba ara akoi gi di 40 kilometers oidi akoi di palen yoro kadone akoi gi boundary international boundary 40 kilometers ki area se sumaina ngak selaga si jaga si da kai makam tagi activity to holodamni sin holodamni na haibo decision se lor de akoi di palen yo ana haiba sigi interest se India gi oiba mogi larger India gi national interest ti oiraga akoi gi interest ti yaudaba decision amane na akoina yan hanbada maduma akoi lobu tare ani subada sigi matang sida tamo Hareshwar su yam phanan thambire jejoro gi matang se moina hojik loction ni hai se tamo gi argument yam phadum ta khra si kakpe aroi da argument ni ko akoi gi lam se akoi gi lam nena hairam ba pochi uji ak mi lam nena hairaga somdai khoi lam ama u pithong na na bagi policy me semak pai se sidai da khoi gi hanagi tengnopal gi congress ki minister su oiramba morung makunga tamoko morung makunga sima sigi area sidagi ne bako adu mana haibada khoi da nawai khoi na taw nawai khoi na boundary gi border pillar 81 gi khoi na kanna taw matam se sigi matam sida khoi na tengnopal kanoda sigi palel gi songi mathaki chingdo tarau kun leiba adugi ching adeda meeting ama tawi adu mama sana khoi da hairam basi che joro da already Indiana Myanmar da pithok khaba lamse masi kayam chawge na hai matam da tampang ya majaba lamne hai pura plain area ne hai ma hai ko highway area si anoba si boundary agreement gi matung da ma hai boundary lines mana pillar to pillar kapaga straight line the linear boundary semak pagi to kuma tam sidagi kilometer ahum pakpa kilometer kunmuk sangba lamam pithok ra hai aru kanam to khoi notice to hodram se lam pithok ki ba hai base India su maun da kanaba amadi phangun ilai na dum pithoi bizala na traga exchange something kanaba do Delhi da kanaba khoi shai kanaba na tawa lamna khoi gi samna da Joyshree gi ingon du da gi aina ingon machi na ma mingon da pithok matam da khoi aina di kanaba no on di kanada ba adugi interest conflict of interest gi wani aduna hojiki adugi porsi tawre hojik mana moino hojik mu pi ni hariba 1.4 square miles sigi molcham lom de pitokani haise sigi se square kilometer da 3.6 square kilometers 3.6 square kilometers ta ba da di ampik mandra Joyshree wakana kyam pam dong male no idea ipad football field kya mu em dong male football ground si chawi dana ko yes football ground si samnga ga mari mu pakaduni Can you imagine? In a job, lam ne pithok ke tawri bise. Wahi the 3.6 square kilometer khaltang hydro. But actual magi 3.6 square kilometers ki am pake hai che.
football field football ground Kangjibungi football ground se siuma sida on matam dana akoi Kangjibungi lampak siguma changwa mu pak pa jaga ne pido gidu che oza do moine se madu masi kaim nate Indiana akoi gi lamse moi maran neng khan de masi hana dagi hona 1949 dagi chatharak pa pochida si element ji yaw la ko duna miyam na lal hore ba miyam na pena dri ba miyam na sida India ma da thajab mangi si gi attitude singa si wo hong de oza exchange hai wa mi awni na India na ju phanga da basna kar exchange ki wari duna nga sai already pithok raba already akoi gi lamni kai doi pido no na argument tor ba tamore sona hai ba 85 ki da je choro hai ba jaga ji already akoi gi lamni si kai pido no na hai ba argument sine ba ana Burma gi lam lokshan be wari mu yaw de ba akoi gi lam nga ta pi bane ba miyam na ngau sem bane ba ana sigi attitude si akoi yam clear in object ting wangang na da ba ya da ba matang ma lei na ai thamningi ana hojik pithokani hai si ju football field Kangjibung gumba changwa ko Kangjibung changwa pidoi ni moi pithok ken hojik thorang tawri se adana masigi pose lang matam sida akoi na hojik yengai di kaino matam du da su border pillar 81 gi tawma tam sida ju survey general of India si nakoina yaliba boundary se kari da base organo semei se nogi terms nogi difference of moina 67 gi agreement se di palle hanagi traditional boundary du dagi adu da base orgo loina on bane na traditional boundary da hai sidi chingna tampak thengba na da da chingna tampak Burma rong gi plain je sida khoi somdei chakri ching ji gi aroi ba ching jina thengba sina boundary oini hai bane ba marak da turen ler magna turen du oini hai bane ba ko adu hoji lai ba posi di kaino hoji kotha gi da pillar 81 gi da changjal laga hoji moina kapi ba border pillar se adu matung da sing ani leiri akoi turen la la khong na khoi du dan chalu rami are akoi gi turen ani gi confluence area ori ba nangi namjum pha ga namjet lok gi confluence ori ba sigi mathak ta somda kai gi nangi triangulation point am le kari adu gi ching do alai ching na mathak ta le adu da gi pi ba point du chap chan ta jari ba point se adu changjal laga ni jaga le isi hoji moina pithoi se admaina moina traditional boundary digi linear boundary se kapine na sum pillar to pillar jigja kapa sida akoi lamje sum khar pido loire bane ar hoji su moina hoji akoi gi geography da 3 to 22,327 square kilometer ne hairi se tamo suram dong man de hoji su suram ro maram de no da handa ki ano moina linear boundary akoi kapok pa se sida muklam dama pido kre asom da ching moina che leho mam yaw kre man chingong da lege do potuna aduna hojik lai ba poti ga no da hari ba sigi oirei ba phibam sire da ino ke no ma haige do kai sa mang sigi phibam sire da lamje su manghal le ko Joyshree ada Suresh Babu na chief secretary oiri matam dani akoina boundary gi India government na security fencing ne na tara khaba hobu han bagi ko sigi tara khama tamsi da khoina Suresh Babu musada hangmatam dadi masi moina international boundary ne haide boundary fencing ne haide security fencing ne haeba ana security fencing si oi baduna maram oiraga aikoi gi lam gi manung da Burma na heng yellow da ba complaint to roido khala khoina lam je khara hanjan jaraga aikoi gi saruk ta khajabani na hairi ne on record ni si se adumaina haigi bu poche ngasi amisana u khai kuma tam dana border fencing international lamji to dispute solution na ba boundary dispute solution na ba solution laga kha bai thabak se makha chatha ya na ba to ne no hai ga le adu gi hypocrite ba basin mare ani long kha transparency leitre ba dudi aduna India na tawri ba sigi yamna hypocritical oi ba adu ga yamna duplicit oi ba mabukjen seng da ba adu aikoi gi lam se moi India gi damakta aikoi se ga ha tare aikoi gi commodities oina matam yu yon thosu ya ba banan tham dosu ya ba adagidi lan taraga hundo masu ya ba adu bugi sen samada akoi gi lamsi moina ban treat to rana idi lawe ba ko oza state government di kaisi matang da kemta happy ya da ai adu lakto ni aduna huji luri di sai akoi oza Dhanabir na pan bibu dumaina Manipur gi sector of international boundary se sidi India na create over boundary na te sidi akoi gi sovereign state na create over boundary ne ba and very much sigi boundary sigi magi sanctity boundary sigi security boundary sigi magi ekoi da lady ba masigi integrity ekoi gi emotions ekoi gi sida lady ba ekoi gi belongingness masi Indiana hekta ekoi si India gi part amo oirabne ha ekoi na India da ekoi lamje India da ekoi sanenda to budi na te India ga ekoi ngasi pulli bese
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ politically administratively ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ merge ꯇꯧꯕꯅꯦꯅ ꯂꯧꯔꯁꯦ but ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯅꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯕꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯖꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯏꯗ ꯁꯤꯅ ꯊꯣꯛꯆꯔꯦꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯁꯦ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤቭ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝꯅ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ it needs strong political ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ means सिजनगदबने अप्लाई तौगदबनी अदुगी पॉलिटिकल विल सी अखोगी पॉलिटिकल क्लास ता हुजी गवर्नमेंट पाइबा लीडर सिंगसिना एमएलए सिंगसिना मसी मतांगसिदा लाकदोरिबा असेंबली सेशन तौरकोसिदा सिगी मतांगसिदा फजना थरो डिबेट तौबा अद एवरी एमएलए शुड हैव अ से एमएलए खुदिम वा म ngangadabni मरदि गैनोदा मोइना ngasi खोंजोम देदा अदगी पेट्रियोट्स देदा लैकलिदो सोनाकदा अदु ngaambo kangbu singdu leikalaga ngaami belamduna mi ngon pithoki bidi yai haraga de tamo oja adudi miyam na ngakpi bunga moya anu moi leikat pe lepata ba handagi boundary matang si moi na assembly da chumdagi akhoi gi ruling gi akhoi leader na ngange opposition gi akhoi leader ngange moi tumi du uira pham lei thoba yaroi every MLA should speak mai mai wakhan da kari lei kari mo lei se mi miyam khudi makta mai mu sing je tawgadamni aduna kendra gi miyam na masa gi MLA sing si da boundary gi matang si da Kangjibung gumba chamwa muk chawgal lamma pitokani haibase masi matang da wangang da biaro haibase kendra gi miyamna leba si gi damukta athau sing da leikat pa miyamna masa gi MLA sing da I takkadamni haidana mai thamjage Thank you Oza issue ji amtina chakhulagli huji kangjibung kumba chamnga muk chawba dukumba lam pithoki ba haibase di Manipur gi miyamna sukya yaroi da ba dukumba wafam amadi orenga si topic Myanmar India land swap will Manipur lose land makha ta na break ki matung da khana jagi